buenos días. Vamos a empezar a clase de pilates diaria. Estamos a miércoles, día 29. E bueno, estamos na mitad da semana xa, vamos ir avanzando e conseguindo chegar a viernes da mellor maneira posible, vale? Pois nada, vamos a empezar como sempre a facer o bloque de respiración para a xente que empeza, a xente que non ten hábito, a xente que quer solo facer este bloque. Pois como sempre, alineamos pés, separámonos a anchura. Os pés dereitos, a anchura das nosas caderas, dos nosos ombros, vale? Soltamos brazos, ombros abaixo, peito algo aberto, ombros ligeiramente retrasados, vale? Cuello estirado, pero non estirado por adiante, estirado por atrás. Veña, e desde esa postura vamos a simplemente coller aire pola nariz. Abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despaciño pola boca. Collemos aire de novo polo nariz. Abrimos ben esas costillas, subimos o aire hacia a parte alta dos nosos pulmóns, non facemos unha respiración abdominal da barriguinha, só non, abrimos ben esas costillas e soltamos o aire despaciño pola boca, canalizamos un pouquinho o aire, cerrando un pouquinho a boca para non soltar o aire de repente, que nos leve tempo soltar aire. Collemos aire polo nariz e soltamos o aire despaciño pola boca. Despaciño pola boca. Collemos aire polo nariz, atender a non desfacer a postura de pés, separados a anchura dos ombros, pés alineados, apunten na mesma dirección, pernas estiradas, a espaldilla o máis recta posible, brazos algo, peito algo aberto, ombros ligeiramente hacia atrás e cuello largo por atrás e miramos de frente, vale? E veña, en a seguinte respiración vamos a empezar a activar algo a musculatura da nosa barriga. Veña, collemos aire, metemos a barriguinha, apretamos o ombligo hacia adentro, mantémola apretada e soltamos o aire despacito. Relajamos para de novo coller aire. Apretamos a barriga e soltamos o aire ca barriguinha ben apretada. Soltamos o aire que nos leve tempo. Relajamos de novo para coller aire. É unha actividade que a podemos facer relajadamente, sirvenos para desactivar a nosa mente, o noso entorno, vale? Collemos aire, apretamos a barriguinha e soltamos despaciño o aire ca barriguinha ben apretada. Un ritmo suave, facendo os exercicios ben, non fai falta moitos, pero os poucos que se fagan ben. Veña, collemos aire, prestar atención, manter a barriga apretada e soltar o aire ca barriguinha ben apretada e eliminar parte dos exercicios, como sempre digo, que estén contraindicados para nós. Non todo o mundo é capaz de facer todos os exercicios, vale? As rodillas, se estás de rodillas, pois podes doler a rodilla. Se estás sobre os brazos, podes de muñecas, hombros, vale? Veña, en a siguiente vamos a coller aire e vamos a activar outra musculatura empujando, simulando que estamos no baño, facendo unha lixeira forza, vale? Pois esa musculatura que temos que activar. Como? Primeiro relajamos, collemos aire polo nariz, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas sin desfacer a postura. Empujamos como se estiveramos no baño facendo unha lixeira forza e soltamos o aire despaciño. Para relajar esa musculatura, coller aire, abrir ben esas costillas, mirar de frente, vale? E empujar, manter apretado e soltar o aire despaciño. Digo soltar o aire despaciño pola boca. Relajamos a musculatura sempre para coller aire e antes de soltar o aire témola preparada para soltar aire porque despois vamos combinarlo co exercicio que toque e temos que ter todo ben preparado, ben activado, que está no noso centro de energía. Desde aí parte o resto do movimento da nosa barriga. Relajamos, collemos aire,
apretamos, relajamos, collemos aire, facemos a última, vale, sin desfacer la postura, empujamos, mantemos apretado e soltamos, vale. E agora vamos a contraer, activar outra musculatura que nos vai facer falta, despois contraerlas todas ao mesmo tempo, que son 3, e de momento facemos parte a parte. Como esta musculatura que é o suelo pélvico, contraémoslo de unha maneira así explicada para que todo o mundo entenda, cortando a jara de baño, vale? Estando na mitad do transcurso durante, pois queremos cortar, ayudamos un poquinho de glúteos para cerrar todo o baixo, vale? Pois esa maneira. Primeiro relajamos, empezamos a coller aire, como antes. E antes de soltar, contraemos, cortamos a jara de ir ao baño, apretamos e soltamos. E non relajamos hasta que de novo collemos aire. Soltamos, soltamos, soltamos. Relajamos, collemos aire. Apretamos, mantemos e soltamos o aire despacito. Por a boca. Relajamos, collemos aire de novo. Abrimos ben esa costilla sin desfacer a postura. Apretamos fuerte e soltamos o aire despacillo sin relajar a músculo. Relajamos e collemos aire e repetímoslo 2 veces máis este ejercicio. Collemos, contraemos, apretamos e soltamos aire despacillo. Brazos, hombros, barriga, pés, ben alineados, ben dereitos, vale? Facemos a última. Contraemos fuerte e soltamos o aire despacito, vale? Vamos a facer un ejercicio específico de suelo pélvico. Estábamos en 5 contraccións sin relajar entre unha a outra musculatura, vale? Para esas primeiras tensións musculares non as facemos moi fuerte porque nos agotamos e non chegaríamos a quinta, vale? Facémoslo da seguinte maneira. Primeiro relajamos. Collemos aire polo nariz. Hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas. Contraemos algo, suelo pélvico e glúteos, pero algo solo. E soltamos o aire despacito, que hai que contraer 5 contraccións riba sumadas as que xa temos, sin relajar, vale? Volvemos a coller aire. A segunda, apretamos suelo pélvico e glúteos, van 2, hasta 5, e soltamos o aire despacito sin relajar esa musculatura. Corregimos. Non relajamos, collemos aire de novo. Terceira, apretamos suelo pélvico e tamén axudamos no glúteo. Soltamos, soltamos despacito, que nos leve tempo. E quedanos 2, vale? Collemos aire. Unha cuarta, apretamos, mantemos e soltamos, quedanos unha. Non relajamos a coller aire. Última, apretamos fuerte e soltamos. Este ejercicio pode facer sentado para todo o mundo. Isto é para todos os públicos, aunque teña moitas limitacións articulares e musculares. Vale, relajamos todo por completo. E agora combinamos todo de antes. Cada vez que soltamos o aire, metemos a barriga para dentro, empujamos como se estuviéramos no baño, facendo unha ligeira forza e contraemos o suelo pélvico. E con eso quedamos por resto da clase, vale? Cada vez que soltemos o aire. Pois veña, corregimos postura primeiro, sin desfacer postura. Collemos aire polo nariz, relajado todo de momento. E metemos a barriguinha, empujamos, contraemos o suelo pélvico e glúteos, todo o corsé, todo o cinturón imaginario abdominal que apretamos e soltamos. Despacito, que nos aguanten todo aí, pero sí que ahora relajamos para coller aire. Empujamos, apretamos todo como se amarráramos un cinturón imaginario e temos todo ben firme e soltamos. Aire despacito. Relajamos todo por completo en bloque. Collemos aire. Apretamos todo fuerte al mismo tempo, firme. E soltamos o aire despacito.
as posicións boca abaixo, que simplemente meter a barriga para dentro e alguna máis que vos diga eu, relajamos, salvo esas, collemos aire, salvo esas que só metemos a barriga para dentro, apretamos todo e soltamos. Esta é a maneira de facerlo, salvo esas, repito. Vale, nos quedamos con este tipo de respiración última, vale? Que apretamos todo ao mesmo tempo. Pues veña, pues con eso empezamos a facer algún ejercicio suaviño, collemos aire, elevamos hombros, apretamos todo fuerte e soltamos. Baixando hombros, corrigindo a postura, abrindo o peito, todo ben contraído, pés dereitos, cuello largo, miramos de frente, ¿vale? Elevamos hombros, escápulas arriba, collendo aire, apretamos toda a musculatura, barriguinha, empujo, suelo pélvico, abajo de glúteos, todo contraído ben, apretado, soltamos aire, descendendo hombros, escápulas. Volvemos a coller aire, elevamos, subimos hombros, movimiento corto, respiración lenta. Movimiento hacia abaixo, corto tamén. Movimiento lento. Implica respiración lenta tamén. Apretamos e soltamos. Repetímolo 2 veces máis. Collemos aire. Apretamos todo fuerte. Soltamos. Última. Collemos. Apretamos e soltamos despacito. Collemos aire, subimos. Unha palma mira outra. Apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos o cuello con a nosa propia fosa, con todo o cinturón abdominal ben apretado. Chegamos abaixo, acabamos de soltar aire. Subimos, brazos, collendo aire. Ben dereitillos, sin arquear a espalda, sin caer para atrás, Ben dereitillos, apretamos todo fuerte, giramos palmas, brazos, con todo ben contraído, cuello largo, miramos de frente. Collemos aire, subimos brazos, apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos cuello, todo ben contraído, baixamos brazos, soltando aire, abajo. Volvemos a coller aire, subimos, apretamos todo, giramos palmas e facemos 2 máis. Veña, esta unha, apretamos e soltamos. Última. Apretamos. Soltando, baixamos brazos. Baixamos brazos na mitad, aire, estamos na mitad. Chegamos mans abaixo, acabamos de soltar totalmente. Veña, subimos. Apretamos. Aí entre os brazos. Palmas hacia arriba, peito aberto, todo ben contraído, cuello estirado. Pés alineados, dereitos. Mirad de frente, doblamos rodillas. Veña, non arquear a espalda. Un poquinho a pelvis hacia adiante, collemos aire e inclinamos tronco. Brazo e cuello hacia un lado. Este brazo hacia onde vayamos non nos cae. Apretamos. Devolvemos postura de frente, brazos, tronco e cuello. Collo aire, vamos hacia outro lado. Apreto. Devolvo tronco, brazos, cuello, peito aberto, cuello largo, musculatura pélvica e abdominal toda ben contraída. Vamos hacia outro lado. Veña, aguanto, apreto, veña que xa me empezan a cansar os hombros, os brazos, cuello ben estirada, a espalda xa me empeza a cansar. Veña, barriguinha, fago forza, muslos apretados, pero aguanto, salvo que me molaste moito, vale? Veña, facémolo 2 veces máis, unha por un lado, vamos deixos, o que non podamos, apretamos, soltamos, facemos a última, temos rodillas algo dobladas, repito, apretamos e soltamos. Descansamos brazos e estiramos pernas, vale? Vamos a ver a columna vertebral un poquinho, vale? Corregimos, postura, barriga, brazos, hombros e cuello ben dereitos, Recollemos aire, metemos, ahora como dixía antes, a barriga solamente para dentro e deixamos caer o cuello. E despois adelantamos hombros e deixamos caer brazos. E despois empezamos a redondear a espalda, vértebra a vértebra,
postura. Doblamos un pelillo as rodillas e quitamos a tensión da espalda, vale? E desde aí collemos aire, apretamos moi forte a barriguinha para dentro e temos que mover a espalda, toda a columna vertebral, vértebra a vértebra de abaixo a arriba. Colocamos os ombros, os brazos no seu sitio e, por último, o cuello. Vamos coller aire, barriga para dentro, baixamos cuello, adelantamos ombros. Temos que sentir como se dobla, como se flexiona, parte a parte da nosa espalda, vale? E desde aí collo aire, apreto a barriguinha e de abaixo a arriba como se van colocando as pezas da nosa espalda, que son as vértebras, unha encima da outra, hasta chegar a metela totalmente recta, vale? Volvemos a coller aire, apretamos a barriguinha, descolocamos as pezas un pouquinho, veña. Deixamos os braciños, quitamos a tensión de ombros, brazos e cuello abaixo. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha. De momento, ejercicios para todos os públicos, non hai desculpa para non facelo. Corregir a postura para a vida diaria. Collemos aire, apretamos a barriguinha, vos transferides o control postural hacia a vosa actividade diaria. Soltamos. Xente cos ordenadores, cae ombros, cae brazos, cae cuello, apreto a barriga. Non sempre está totalmente recto, pero de vez en cando, cando leves certo tempo traballando, pois corregir de postura. Ben, apretamos a barriguinha conducindo. Igual, moita xente conducindo, que se carga a espalda, está moito tempo no volante, pois fanse estes exercicios todos os días, un pouquinho antes, ou durante, ou despois, ou sempre. Antes, durante e despois. E repetimos 2 veces máis. Veña, collemos aire, apretamos a barriguinha, quitamos a tensión da espalda, que as rodillas algo dobladas. Apretamos, arriba, temos que sentir como cada parte está doblándose, flexionándose. Collemos aire, apretamos a barriguinha, facemos a última. Cuello, hombros e abaixo. Apreto a barriguinha e subo. Vale, chegar arriba, estiro pernas e corrijo postura. Por que? Porque vamos a un de equilibrio. En este ejercicio, si non temos equilibrio, apoyámonos en algo, vale? En algo ou en alguén. Se estamos facendo por parexas este ejercicio, podemos ayudarnos, vale? Corregimos postura, collo aire, contraio toda ben esa musculatura e ao soltar, solto levantando o brazo, rodilla, perna hacia afuera, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado como se me tiraron del un pouco, vale? Non me tira nadie, estou estirando eu. Collo aire baixo, perna e brazos, e ao soltar apreto todo, perna e brazo contrario. Aí unha figurinha ben feitinha, vale? Collo aire baixo, perna e brazos, e ao soltar apreto todo, aire, brazos, rodilla, perna, punteira hacia abaixo, que non nos veña, nin atrás, vale? Aí. Collo aire a medida que baixo brazos, baixo perna, pero teño os pés alineados abaixo, vale? E ao soltar apreto todo, solto e aguanto. Collo aire baixo, apreto e subo. Collo, contraio, ese cinturón imaginario, apreto todo, suelo pélvico todo apretado. Veña, collo aire baixo e repito 2 veces máis. Apreto todo fuerte, subo por un lado, collo aire baixo, pernas e brazos, contraio toda a musculatura e ao soltar la outra. Vale,
esa pelvis hacia atrás como si quixera tocar unha silla ou dar unha cubada a alguén que está atrás, peito aberto, collo estirado, collo aire, apreto todo e solto. Non deixo que o brazo ni redondeo a espalda ni miro para baixo, miro de frente. Collo, xa apreto o muslo só baixar, atrás, aí, peito, barriguinha, ombros e cuello. Collo aire, contraio todo, solto. Collo, os músculos da perna fuertes, Collo, non levo as rodillas moi adiante, Flexiono ben a cadera, levo esa pelvis ben hacia atrás, aguanto a musculatura como o peso do muslo, contraio toda a barriguinha, veña, e repito 2 veces máis. Una, collo, peito aberto, barriguinha apretada, cuello ben estirado, pés alineados, e último. Collo, aire, ¿vale? Aí nesa mesma postura, sigo perna en glúteo, paso hacia atrás, pés alineados, apuntados na mesma dirección, separados un poquinho a anchura das miñas caderas, sí, pero no pé de diante apoio ben a planta, no de atrás non me levanto, non me apoio con toda a planta, ¿vale? Aguanto aí, desta maneira. Levo a barriguinha para dentro, espalda recta, peito aberto, cuello estirado, porque non vou ca cadera para diante, ca rodilla para diante. Vou en línea recta hacia abaixo. Apreto toda esta musculatura e abaixo en línea recta, ¿vale? E desde aí, brazo diante, peito aberto, cuello estirado, collo aire, e ao soltar baixo as rodillas, subo os brazos, estiro o cuello, apreto todo e aguanto. Collo aire, apreto, solto, 2, collo aire, o pé non apunta hacia fora, 3, collo, apreto, 4, apreto, 2 más, 5, última, y 6. Collo aire, adiante. Vou por outro lado, corrijo, paso grande. Coloco a miña espalda, barriguinha, ombros, cuello e brazos. E desde aí collo aire ao soltar con todo ben contraído, baixo un poquinho, arriba, brazo, apreto a barriga, estiro o cuello. Collo aire, apreto, 2, collo, apreto, 3, contraio todo fuerte, 4, 2 más, apreto, 5, última, contrario, y 6. Paso. Vale, e agora, bom, céntrome na parte posterior, a miña perna no meu muslo entre a rodilla e o glúteo, vale? Para eso, apreto a barriguinha, coloco, me doblo un poquinho as rodillas, brazos, hombros e cuello. E desde aí, agora non vou vértebra a vértebra, non. Vou en bloque, vou desta maneira, pero que as rodillas van dobladas, tampouco moito, un poquinho solamente, vale? Collo aire, e ao soltar, peito aberto, collo ben estirado, hasta que os meus brazos estean perpendiculares, apuntando directamente ao suelo. E desde aí, collo aire, que as rodillas van dobladas, E desde aí, collo estirado, e ao soltar, apreto a barriguinha, e subo. Manteño a espalda totalmente recta, e chego a postura de principio, que os brazos xa me caen porque teño un tronco totalmente recto. Se quedar en esta postura, se pararei, quedaría para diante, vale? Aí. Sei que estou na postura correcta porque os meus brazos caen á altura onde deben caer. Collo aire, apreto e ao soltar, e agora sei que o fago ben porque apuntan directamente ao suelo, vale? Abro o peito, levo os escápulas atrás, cuello estirado, e aí. E desde aí collo aire, e ao soltar con todo ben contraído, arriba. Veña, vamos a
a levar cada parte do noso corpo ao seu sitio. Aí, estiradiños, collo ben estirado, todo ben contraído, vale? E desde aí collo o aire e ao soltar, non fago forza nos brazos, só mantéñame a postura ben de espalda ben recta, desde aí collo o aire ao soltar. Preto. E repito 2 veces máis, collo o aire ao soltar. Aí. Preto e ao soltar. Aí, vale? Fago a última. E ao soltar. Aí, deixo-me caer peito, barriga, collo ben estirada. Preto. Solto despacito. Estiro pernas. Veña, mão boca arriba. Doblo rodillas. Pés dereitos. Vou aplanando a miña parte baixa. Aí estou. A parte baixa. Non a movo. Teño a ben apoiada, a pelvis, non a movo. Por que? Porque se a movo, arqueo ou non apoio ben. Deixo ir apoiando vértebra a vértebra atrás, quedo estable firme como estaba antes. Doblo ben as rodillas, plantas ben apoiadas, dedos das mans entrelazados, vamos a empezar ca parte alta da barriga, codos ben abertos, collo aire, apreto ben fuerte toda a musculatura e ao soltar, aí a Juan mantéñome un pouquinho mirando esa rodilla, cos codos ben abertos, rodillas que non se xuntan, pés dereitos, vale? Collo aire, relajo toda a musculatura, pero non arqueo a espalda, a parte baixa da espalda ben apoiada. Para iso modifico a postura do sacro, vale? Un pouquinho levantado, como me vai a ver. Teña codos ben abertos, cuello, e quedo mirando dos, con todo ben contraído, Collo aire, vou hacia atrás, apreto a barriguinha, empujo sobre o pélvico, glúteos e incluso muslos tamén, todo ben apretado, codos ben abertos, cuello relajado nas nosas mans e quedamos mirando as rodillas. Vamos hacia atrás, collendo aire, apreto todo fuerte, arriba, codos ben abertos, quedo mirando as rodillas, mantéñome soltando aire despacillo e repito 2 veces máis. Apreto fuerte, cuello relajado, repito. 1, vou a última, apreto e arriba. Vale, vou hacia atrás, cruzo unha perna, apoio ben esa espalda, teño cruzada a perna esquerda, pois daquela vou agora coller aire, apretar toda a musculatura como no ejercicio anterior, levantamos e girámonos hacia un lado, levando o codo dereito en dirección na miña rodilla esquerda, que é a que teño suspendida cruzada. Manteño un pouquinho, mantendo a parte baixa da espalda ben apoiada, collo aire, deixo-me caer hacia atrás. E ao soltar apreto toda a musculatura, solto aire, arriba. Non quero chegar, non me fai falta. Só levanto o ombro, escápula non de todo. Do lado contrario, a perna que temos doblada. Apretamos, cruzada, digo. Arriba. Aí un pouquinho. Eso sí. Vale. Tedes que perdonar. Hubo un problema, parece, de comunicación de red, que se saltou, parou a comunicación de red e hubo que volver a iniciar o vídeo, vale? Pois bueno, continuamos, Problemas técnicos, pero cruzamos a perna contraria, estábamos en este ejercicio, vale? Entrelazamos os dedos das mans, codos ben atrás, e desde aí collíamos aire e vamos ahora ao lado contrario, apretamos todo fuerte e vamos codo en dirección rodilla contraria, un pouquinho, vale? Mantémonos aí arriba. Collo aire, vou hacia atrás,
apreto toda a musculatura, solto aire moi despacillo, gírome, codo esquerdo en dirección rodilla dereita, que é a que teño cruzada, e manteño aí un pouquinho, soltando aire, collo aire, relajo todo, apreto, e vou hacia arriba, giro, hacia un lado. Collo aire, apreto fuerte, e bom. Veña, repito, 2 veces máis, collo, contraio toda a musculatura, arriba unha. Veña, vou a última. Apreto fuerte a musculatura, barriguinha un pouco sobre o peito, espalda ben apoiada, e vamos a última. Vale, cuello atrás, saco mans, volvo as rodillas ao meu sitio ben apoiadas, plantas dos pés, separados, pés tamén. Vale, apoyo ben esa espalda, levanto o cuello, levanto brazos, a ras de suelo, inclínome lateralmente hacia un lado, mirando a parte baixa da espalda, nada que decir que sempre ten que estar ben apoiada, mirando como a miña man esquerda toco o tobillo, tacón da perna esquerda, apreto fuerte de volvo. Se me cansa o cuello, atrás, levo hacia atrás, cuello, apreto, solto, 2, apreto, solto aire, 3, collo aire, vou hacia un lado, toco, apreto toda a musculatura, devolvo, collo aire, vou hacia un lado, apreto, manteño e solto, repito 2 veces máis, unha por un lado, cuello que me doi, problemas de arriba, descanso atrás, ou simplemente non o fago, o que vos dixen do principio, non todos os exercicios, descanso. Brazos, corrijo a postura. Non todos os exercicios valen para todas as persoas, Hai problemas que ten hernias arriba, contracturas, vértigo, outros teñen na parte media da espalda, outros na parte baixa, outros teñen problemas de caderas, outros de rodillas, outros de ombros. Unha historia. E hai algún que ten case de todo. Suspendemos rodillas e veña, collemos aire, tocamos, apretamos fuerte, soltamos arriba despacito a perna, vale? Baixamos doblando. Se queremos facer o exercicio algo máis duro, non chegamos a tocar o tacón na colchoneta. Chegando, simplemente apretamos e subimos, vale? Pois veña. Collo aire, baixo unha perna, eso sí, manteño a outra suspendida, apreto fuerte e subo. Collo aire, baixo outra perna, toco, apreto fuerte a musculatura e subo despacito. Veña, vamos por un lado e centramos un poquinho na parte baixa da nosa barriguinha, vale? E veña, apreto fuerte arriba e repito 2 veces máis. Apreto fuerte. Última. Arriba, vale? Descanso unha perna e descanso outra. Corrijo a postura. Vamos hacia atrás, collo aire, brazos atrás. Apreto toda a musculatura e ao soltar subo brazos, cuello, abro brazos, abro peito, brazos, palmas ao suelo, casi tocan, non chegan a tocar e quedo mirando. Aí, con todo ben contraído, parte baixa da espalda, ben apoiada, vale? Brazos atrás, cuello atrás. Apreto todo fuerte e subo. Giro palmas, abro o peito e quedo mirando as rodillas, vale? Mantéñome. A musculatura pélvica apretada, Acordarse. Relajo todo. Non arqueo a espalda. Brazos atrás, cuello atrás. E ao soltar, apreto e vamos. Mantéñome aí, brazos estirados, palmas que miran ao suelo e vamos 2 más, 1
Vamos a última. Apreto todo fuerte, subo, giro palmas, abro o peito, mantéñome aí arriba e aguanto. Descanso brazos e vou hacia atrás. Suspendo rodillas, collo aire e ao soltar intento subir as dúas pernas, apretar ben eses muslos e punteiras en mí. Collo aire, estiro punteira e doblo rodillas. E ao soltar apreto todo fuerte, tenso moito estes músculos da perna e punteira hacia arriba, vale? Collo aire, apreto hacia mí, apreto fuerte, toda a musculatura, 2 más, 1, hacia mí, última, apreto, hacia. En ángulo recto a perna, baixo unha perniña e baixo a outra. Corrijo postura, collo aire, apreto fuerte a musculatura, arriba primeiro a pelvis, forte media alta, arriba. Adelanto ombros, collo aire, baixo, vértebra, 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 hasta apoiar, parte baixa, alta, media, sacro por completo, e ao soltar aire, meto barregiñas, musculatura pélvica, glúteo, subo a pelvis, arriba primeiro, e despois o resto, arriba. E ao chegar arriba con todo ben contraído, aguanto un pouco mentre solto aire, vale? Adelanto ombros, baixo despaciño e apoio. E ao soltar apreto todo fuerte, subo, 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 aguanto, controlo as miñas pés, meus pés que estén alineados, rodillas que non se xunten, e aguanto. Adelanto ombros, baixo, 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 apoio, totalmente. Peito aberto, aunque estemos boca arriba, brazos ao suelo, palmas firmes, cuello ben estirado de largo por atrás e ao soltar aire, arriba. Adelanto ombros, vértebra, vértebra, baixo e apoio. E ao soltar contraio todo fuerte, arriba, primeiro pelvis, arqueiro, subo, 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 mantéñome ben apretado, relajo todo e baixo despaciño. E repito 2 veces máis. Collo aire con todo ben contraído, apreto e subo. Arriba, 1, descanso, apoio, aplano por completo. E ao soltar, arriba, 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 aguántome, mantéñome ben apretado. Descanso, 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 descanso. Veña, subo unha perna, a outra doblada, collo aire con todo ben contraído, giro, que non se me desplace esta perna de apoio, que non se me arquee a espalda. Volvo a coller apreto fuerte, veña, ao contrario giro. Volvo a coller aire, apreto fuerte e a medida que vou girando, vou soltando aire. Chego ao medio do giro, mitad de aire, 3/4 completo. Volvo a coller aire, empezo e solto aire, 1/4, a media, menos cuarto e en punto. Acabei de soltar todo aire, vale? Si o aire vai moi rápido, o reloj que apure un pouquinho máis, para facer o giro completo. Aí. E repito 2 veces máis. Collo aire, apreto todo fuerte, non doblo rodilla, perna moi fuerte,
centro ao ejercicio na cadera, arriba. Collo o aire, espalda ben apoiada, peito aberto, collo ben estirado, fago a última. Vale, e descanso. Vou con outra perna, primeiro corrijo a espalda, e despois a perna arriba, tenso, estiro, apoio ben, os apoios estables, collo aire e ao soltar aire, giro de cadera, aí, un sentido, contrario todo, outro sentido, apreto, un sentido, apreto, contrario, dos más, importante, o ejercicio centrado no movimiento da cadera, collo aire, apreto, e vamos. Vale, descanso. Suspendo rodillas. Abro o peito. Estiro o cuello. Desde aí collo aire e ao soltar arriba as dúas pernas. Os dous brazos, peito aberto, barriga apretada, cuello estirado. Collo aire, perna esquerda, brazo derecho. Contraio fuerte, solto. Collo aire, perna dereita, brazo esquerdo. Apreto, solto, peito aberto, barriga apretada, cuello estirado. Apreto, solto. Apreto, dos más. Una, doblo rodillas, baixo brazos, baixo unha perna e baixo. Estiro unha pernilla, estiro outra. Collo aire e brazos atrás e ao soltar subo cabeza, brazos a altura das miñas orellas, preto a barriga, forza na barriga, arriba. Este ejercicio podo facer doblado, vale? Tamén as rodillas dobladas. Collo aire, atrás. E ao soltar, arriba. Vale? Collo aire, vértebra a vértebra atrás. E ao soltar apreto toda a musculatura, subo brazos, cuello, arriba, peito aberto, cuello estirado. Redondeo, vou hacia atrás, apreto, arriba. Vale, última. E veña, subo brazos, apreto barriguinha, arriba. Vale, chego arriba, corrijo, séntome ben, vale, pés, barriguinha, tronco, hombros e cuello. E desde aí collo aire, barriguinha ben apretada, aguanto, solto. Collo aire, peito aberto, hombros atrás, barriga apretada. Cuello ben estirado e ao soltar ca barriguinha ben apretada, adelanto hombros, baixo o cuello, aguanto aí un poquinho. Collo aire, abro o peito, estiro o cuello e ao soltar, aí, que a barriguinha me impida caer hacia atrás. E ao soltar, collo, apreto, dos más, una, última,
descanso. Cruzo, sento-me ben, relajo un poquinho a miña espalda, tronco, barriguinha, peito, estiro o cuello, e desde aí collo aire e ao soltar simplemente deixo caer, ombros adiante, redondeo ben a espalda e miro o ombligo. Collo aire, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado, e ao soltar, 2, apreto, e vamos, 3, collo aire, tronco adiante, hombros atrás, barriguinha para dentro, e cuello como se me tiraran del, ¿vale? Como si estuviera conectado, ahí a me estiraran, ¿vale? E vamos. Una, última, y descanso. Vale, venga, cambiamos. Corregimos postura, apoyamos os dediños dos pés, collo aire e ao soltar arriba, deixo vir hacia adiante, rodilla ao peito, rodilla a espalda, miro esa rodilla, forza moita nos brazos, ombros, e ao soltar, espalda colocada, tirón de perna, glúteo, arriba e atrás. Deixo vir adiante, 2, e vamos, 3, última, y 4. Descanso. Corrijo por otro lado. Una, collo aire bello. 2, penúltima. 3, última. Y 4. Descanso. Corrijo, rodilla, rodilla. Y desde el collo, solto. Collo aire, solto. Collo, perna apretada, glúteo, brazo contrario, cuello estirado. Collo aire, y vamos. Y vamos. Solto, perna ben atrás, glúteo apretado, peine, perna estirada, brazo adiante. Y vamos. Y repito 2 veces más. Una. Última. Vale. Y desde ahí, si me cansan los brazos, paro un poquillo, pero sin aguanto. Collo aire, perna e perna. E desde aí abro o peito, aperto o barriga, estiro o collo, fago unha planchina ben, vale? Non, isto non, é mellor ir un poquinho hacia arriba, e se non, recto. Collo aire ao soltar, collo, perna contraria. Collo, e vamos. Collo, e ao soltar, 2 más. Una, última, descanso. Vou abaixo. Estiro antes. Mans, unha arriba da outra. Cuello ben estirado.
apoyo a frente. Pelvis, barriguilla, abro a perna, arras de suelo, non arrastro. Apreto toda a musculatura da barriguilla, adentro. Non xunto pernas, descanso. Bon caudo. Non doblo rodillas, non arrastro pernas e non suspendo moito, non levanto moito. E nin abro tampouco, Solto. Collo aire como hacia fora, apreto. Al medio. E veña. Apreto. Solto. Veña, vamos. Apreto. E solto. Veña, vamos 2 veces máis. Unha por un lado. Apreto, fuerte, apoyo ben a pelvis. E solto. Vou a última. Apreto. E solto. Mans debaixo dos codos, dos ombros, codos levantados. Arriba un poquinho. Brazo. Brazo. Palmas que se miran. Aperto barriguilla. Peito aberto. Estiro o cuello, pero non por aí. Por atrás. E desde aí collo aire. E ao soltar doblo a rodilla. Punteira hacia abaixo. Importante neste exercicio. Peito aberto, barriguilla apretada. Cuello ben estirado fuertemente. Collo aire, estiro a perna. E ao soltar. A outra, estiro ben o cuello, abro o peito, apreto ben a barriga, estiro fuerte o cuello, repito. Collo aire e ao soltar. Collo aire, apreto a barriga, abro o peito, estiro fuerte o cuello como se me tiraran de él. E vamos. Collo aire. Solto. Veña, abro algo o peito, estiro fuerte o cuello e repito 2 veces máis. Unha por un lado, última por outro. Vale? Vou abaixo, mans debaixo dos ombros, arriba un pouquinho e a cuadrupedia. Veña que vamos acabando, Creo que generaronse 2 vídeos en esta clase por interrumpir a conexión, vale? Seguramente esta clase vexas en 2 partes, cortadas, vale? Primeiro unha, e dos outros non queda máis remedio, as conexións son as que son, fallos técnicos e o que hai. Corrijo postura desde aí, collo aire, baixo o cuello, levanto parte central, meto a pelvis hacia atrás, esos osiños hacia atrás daquela enrosco e veño así. Collo aire, apreto a barriguilla, esos osiños adiante da pelvis, ven hacia adiante, vale? Arqueo a espalda, brazos estirados, abro o peito e miro hacia arriba, vale? Collo aire, baixo o cuello, ombros, e meto unha chepa aí alta, onde fago postura, acórdame de que teño os pés separados a anchura, os ombros, rodillas e brazos alineados, vale? E veña. E vou aí movendo a espaldiña. Collo aire, pelvis, meto chepa, ombligo, espalda e baixo o cuello e mírome aí o ombligo. Volvo a coller e vamos. E vamos. E solto. Acordarse que nos vemos mañana a mesma hora, no mismo sitio. No mismo sitio eu, vos, non sei onde facendo as clases, pero podedes alternar. Veña, vamos.
Veña, vamos a repetirla 2 veces más. Veña, solto, meto chepa, meto un ombligo. Última. Correcto postura. Sento para atrás. Adelanto brazos. Abro o peito. Estiro o cuello por atrás. E meto as orellas no medio dos meus brazos. En este proceso non deixo caer nin codos, nin frente, vale? Non descanso. Sento ben, adelanto brazos, abro o peito, estiro o meu cuello. Séntome, un pelillo máis os dedillos, abro un pouquinho máis o peito, e do último un tironcillo de cuello largo, as orellas entre os nosos brazos, e aguanto un pouquinho, veña. Porque desde aí, con coller aire, veño arriba, meto chepa, na parte alta, adelanto un pouquinho os brazos, casi nada, sigo cos brazos estirados, deixo-me caer, pelvis hacia adiante, abro o peito, arqueo a espalda, de abaixo arriba, e por último, levanto un pouquinho o cuello, vale? Collo aire, a barriguinha ben apretada, vou coa espalda recta, co cuello ben estirado, sento-me atrás, non vou tan atrás como antes, porque teño os brazos máis adiante, non deixo vir os brazos, abro o peito, eso sí, cuello largo, por atrás. Volvo a coller aire, e ben, meto chepa, deixo-me caer, primeiro a pelvis, arqueo a espalda, abro o peito, e arriba. Collo aire, apreto a barriguinha, estiro ben o cuello, e vamos, 2 más. Una, última. Veña, movo a miña espaldiña, arqueo a miñas vértebras, todo, xogo as miñas vértebras, flexiono, estendo a columna, poño a central, no punto medio, subo, suspéndome, veña, corrijo postura, e vou subindo, e vou acabando a clase, vale? Una e a outra. Bueno, pues nada máis, deixámoslo hasta mañá, esperando que mañá non se corta a clase, pero bueno, como tedes que entender, moita conexión, moito tráfico de datos, interrumpiuse a conexión, volvíose a restaurar, por suerte, e podemos continuar a clase, vale? Pois sin máis,